Angithi uyabona ngoba letiya lifike kuloyo sifazane lesibumbu bese sesiyavaleka. Sishise kahle. Angithi uyayiva manje lento. Bese sengapha kuloyo wesilisa lelithende lizoma kuyocaca ukuthi umlindelo uyangena namhlanje. Angithi uyabona labantu bababili bahlangene lento ebebayilangazelela. Lento ebebayithola basaqala ukuthandana ebesiyabuya. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Kumafovuka njengete ngabani isamba nesamba umgosi engalala maqedo lana bafozane. Kunuka nje izikhundla othi mawuvimba ngale uthuka usungale. Ngumkhovu oyiphayo umadakene uyishasa ngitshela ngiyabingelela. Nethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani kanti uyasilandela lapha enkundleni zokuxhumana ungena lapha ku TikTok ungena ku Facebook ungena ku YouTube uthi Nethezeka TV ungasibhalela nawe ubhale nje uthi kwahlala unethezeke@gmail.com usibhalela kanjalo ukwazi ukusibhalela ekuthenini ukuthi yini oyifisa sikwenzele yona la kwi Nethezeka TV. Namhlanje ngino Dr Khehla ngikhona la ngisegolike uyazi dokotela ngiyathokoza ukuthi ungimeme ungibize ekutheni ukuthi ngifike la eGoli sengazi amagama oSprings oNichel ikebla iseNichel La kusedanotha kahle la. Idanotha le idorobha laseNigeria. Oh yeah. Ya na ufikile umuthi eNigeria kodwa la ukhona manje kusedanotha. Oh yeah. Injalo. Okay. Mkhulu ake sitshela abantu ukuqala ekutheni ukuthi umkhuli usebenza kanjani mawe lapha abantu kukhona abantu abanezifo ke abagulayo athola ukuthi abanye bayiphathelwa imimoya. Ngifuna ukuthi siqale lapho umkhulu usebenza kanjani? Ake sibingelele nje abantu bonke abakulandela lo hlelo abantu bakaNethezeka TV sithi siyabonga futhi ukuthi ufike la ekhaya nasikhaya sikumemeza ukuthi uzofika la ekhaya la ekhaya siyabalapha abantu ngokuhlukana kwabo kunabantu abagulayo sithi thina umuntu unelwane asithi umuntu thina ufuna umcebo ngoba nokufuna umcebo kuugula kahle kahle asilikhuluma iqiniso kuugula ekufuneka sikulamule bese kunabantu abanamadlozi kunabantu abanomoya abantu bonke ukuhlukana ithunywa zabo siyake simbuke kumuntu ukuthi yipi into ekahle kahle afuna sibukane naye empilweni yakhe kunabantu abafundisi abafikayo bathi yazi ukuthini mkhulu thina asiqabelene nedlozi sifuna ukuthi sisebenze umsebenzi wethu kodwa thina sifuna ukuyenza ngalendlela nabo siyabalamulela ngizokathi imake wemkhulu ukhuluma indaba yokuthi ngoba ulapha la ekhaya ulapha abantu abahlukahlukene ngokwemoya yabo ngifisa ukwazi ekuthenini ukuthi umsebenzi uwonke masingathi umkhulu unikwe amakhehla izalukazi ngoba khona bayibiza ngogogo hey usho kasho libeka njoba mina ngukhehla indoda ephelele kanti futhi nase sihlunga kahle lo msebenzi njengoba ubona ukuthi lana kunomsamo emibili kahle ukhehla uye umuntu owaphuma nangigajelwa mina kuphuma amadlozi waphuma ukhehla wahlala phansi kwaphuma isalukazi esizala umama kwa ugogo mina umsamo nayi ikhwama zakhe sayithatha la ekhaya zalungiswa manje ikhwama ezime la ekhaya isikhwama sakumama ongizalayo nobaba ongizalayo le khwama zombili zihlanjululiwe zazosebenza kunesikhwama la ekhaya esikusebenza ukugedla kunesikhwama la ekhaya esisebenza ubungoma le khwama ayicabane ndawo ikhwama nekhama zilungiselelwe umsamo wakhona ulungiselele nomsamo lona ulungiselelwa akukho la khona kushayisana khona ngizwe kahle mkhulu kukhona izimo ke eziba khona empilweni abantu bafuna injabulo empilweni zabo kuqala 1 abantu abasothandweni yini ongasitshela yona ngabantu abasothandweni kakhulukazi ngoba abantu abasithinta kakhulu abaseyinkingeni zothando nabathi hayi ngiyathandana nomuntu uhlukane nowesilisa ethi nowakwami ngibuye ngimbambe esenenye indoda uyayizwa leyo nowesifazane kunjalo mkhulu kakhulu ake ngikubeke nje straight ukuthi impilo wangena emathandaneni uyayisoka khona wonke umuntu ofuna phambili unathandana wonke umuntu othi ufuna ukuba committed ufuna ukuba ubaba ufuna ukuba umama ufuna ukuya phambili ngempilo ngene emathandaneni uzokwazi ukushuka kahle sila sikhona ngendaba yabazali bethu nabo bashukeka nakho ke nangu umuntu othi hey siyathandana kodwa phela lo baba uyangihlupha lo mama uyangihlupha ngithi mina ngifuna ukulungisa imisi
Angeke ngicacise ngifuna ukulungisa umuzi. Angifuni ukulungisa imijolo kakhulu umjola yindawo. Ukudlala lokho kwenziwa manje umuntu waste isikhathi sakhe. Umdliselana umntana abantu bangakuzo uhlala naye. Yebo. Lo mama lo ngale umdliselani noma lo baba nidliselanani nenza nani ngoba manje lento enihlanganisayo nithi nakusahlukwana. Ingakho namhlanje le GBV mengenyawo ubaba ushaya umama ushaya ubaba ngiyashawana abasakhona ukuhlukana leti babambile ithi akunamuntu ozohamba la noma uya kule relationship ngizokulandela khona lenti babambile kubhlungu ukuthi abantu bafike la bathi sizimisele mina ngikutshela usuka ngithi lento yami nangenika la nobabili nohlukaniswa yithuna nina le ndaba yena ukuthi nizoke nihlangane niyohlukaniswa yithuna futhi into engenza kakhulu ngisukumisa imizi mina ngifuna abantu bahlale emzini yabo bajabule ngifuna ukuthi noma kubhlungu omunye akhumbule omunye ngisho aseKapa omunye aseGoli abakhumbulani labantu ngifuna bahlale bala emcondweni into ebalekile ukuthi asakhene imizi ngoba nabo abantu abethu bayeza ababuka abazali abaphilayo nasi kwakhela idliso elizophilisa ubudlelwane bakho funa idliso owazi kahle ukuthi liyipermanent ungafuni isicupho noma ukuthi lo muntu asimfaka isicitho sokuthi umcupho abhekane nawe nesakabhekane nawe uzokuva ukushisa mkhulu. Okay, ngizwe kahle mkhulu. Kukhona la oke wathinta khona engathi abantu abanenkinga baqala eksefeni. Ngiyazi ukuthi mazokhulunywa indaba zothando kuqale kufike oyedwa kuqala. Wena uyaqala yini ukuthi usefe lapho noma einkingeni zabantu osukubasiza uqala khona nenhlolweni? Ngicala khona mina mkhulu. Mina ngifuna ukukusefa zisuke ebhandeni. Ngoba manje wena uzongiqhatha nento engiyenza la ekhaya. Wena uzosuka ufike la uthi ufuna umuntu wothando. Ngikhuze mina ngithi hayi angeke uzusuka la usuka khona ungakaze wayozama. Usho ukuthi ukhona ukuzamile kwaqakeka. Funa ngikubuke mina la. Funa mina ngikutshela ukuthi wena uzela ekhaya. Kunomuntu owesifazana ofuna ukumgila. Ufika la ekhaya mkhulu ungele esigodlweni sizokusefa thina. Sithi number 1 ufike la ekhaya uthi uzofuna umuntu wokuthandana noma uthi wena uthanda intombi zakwala usukhuluma manga number 1 angeke zikwali intombi unganalutho la wena umuntu owazalwa uyijonga eliphelele angeke kwenzeke lokho kuyenzeka ukuthi umuntu afike la athi cha mina sengicabane nokwengihlala naye noma sengiyekelile sengifuna ukubuyela ufuna ke sisefe ukuthi yini lekulimazile khumbula ukuthi ukusefa umathandana angeke uze ukusefe kungana psychology ufuna lo muntu lama ngicela ukusefa la ngibuke bese ngihlala naye ngimtshela iqiniso ngithi mamela ngicela ukuthi ugonyuluke la kumina yini ehlukumezile ngoba ngaphandle ukuthi mina ngikutshela ukuthi kwenza ukuthi nokuthi akakuvele wena uthi mina le muntu wesifazana ungihlukumeza nakenza ukuthi bese mina ngikusiza ngikubonisa ukuthi cha empilweni na ufuna ukwakha bhekana no1 no2 no3 entweni oyifunayo iba lento oyifunayo zibe khona lokho kulandelayo uzokulungisa ngendlela ayikho edlula leyo mkhulu. Ngizwe kahle imake uneyinsebenzo la ekhaya othe unazo ezokulungisa lokho ikuphi esingakhuluma ngakho ngifuna lapho ukuthi siqale lapho mkhulu ekutheni ukuthi ikuphi ongakhuluma ngakho ekutheni ukuthi lokhu kusiza ku1 no2 no3 ake ngene entweni yamandulo ake ngene entweni ekade khona eyimisile imisi into ebe yimfihlo kodwa ngoba manje phela ngeke kusaba imfihlo sekuyaziwa kunento engengigijime nayo kakhulu umabhebeza nangu lapha phambi kwethu ngithe naye akavele ayeze ukuthi abantu bambone lento kamabhebeza umuntu omunye uthi into yabantu besifazane omunye ujale izosebenzela abafazi kuphela cha ufuna sihlaziya ukuzivele anikalobolana ngithi niyathandana niyafunana nenzani kumbula ukuthi awukho umathandana ongawufuni imali imali iyawuchatha umshado imali iyawuchatha umjolo lento yami le ngithi nangiyithatha ngipha lo wesifazane ngiphe nalo wesilisa lo wesilisa inala izome lapha khona ngiyayisefa nomphuzisi isefo wena sefo yimina calwa yimina ngithi yimina ngifuna ukubabonisa ukuthi lento abayenza izobe sebenzela isefo yimina sikhuluma ngabantu abaphakathi ethandweni manje ngimsefele wesilisa ngimsefele wesifazane lo wesilisa uzoza ukuthi nakadle le nduku yami
nalosifazane nakadle lenduku yami nabayodibana kunale spark esiyofika sibambe lapha kulaba babili ezobenza ukuthi bangaphinde bambone umunye ngaphandle bobabili bazofuna nabo babili ngoba lento yami idliso yona selufu lento ibuyisa lamandla wothanda kini nobabili ngoba kuphela lemizwa number 1 lento inokuphela imizwa kunendoda ifika ihlaye la banonkosikazi wayo bacabene kodwa lokuthi bagugane bobabili bazofika la awubakhela itiya la ubakhela banathisa funeka kuvuka imizwa la funa le ndoda ithende lime atshela umama ukuthi namhla ugajeni ume ngenyawo funa siyokhuluma nomama ngale funeka ukuthi indlu yakho baba seyincane seyifuna wona uzovula ngithi uyabona ngoba le tiya lifike kuloyo sifazane lesibumbu bese sesiyavaleka sishise kahle angithi uyiva manje lento bese sengapha kuloyo wesilisa lelithende lizoma kuyocaca ukuthi umlindeli uyangena namhlanje angithi uyabona labantu bababili bahlangene lento ebebayilangazelela lento ebebayithola basaqala ukuthandana ebesiyabuya yinako sikufunayo kunamandla nako kunye ke singakenzi kodwa kuphela asithi ke nangu wesifazane naye uyedwa uzongena la emsamo umkhulu ngifuna ungisiza indodi yami ayisakwazi phela ayisiyaphuma seyidla ngaphandle ayisafuna ukudlala ekhaya angithi uyayibona ke manje usefika yedwa ke manje angithi usefika yedwa lo wesifazane lo wesifazane siyambuka ukuthi okay lo wesifazane unobucitho obunje nobunje lo wesifazane sinenduku esizomgeza ngaso kodwa into ezobuyisa lothando livuthe ngamandla ake silungisane lesibumbu sikuthi kwehla asithi asike sithi ukuhlangana akuvaleke lo mnyango akube litshitshi lo muntu angithi uyayibona ke athi lo wesilisa nakabuya bese kuyasetshenzwa nabo ke kunabanye besifazana bayafika abanye besifazana bathi thina mkhulu lento sekwaba yibusiness angeke size simphoxe umuntu kona soqala sikhulume naye simbeke phansi ukuthi zikhona indlela emhlabeni ongenza ngazi imali kukhona indlela emhlabeni kunezinto la ekhaya ezikhona ezingakulekelela ukuthi imali ube nayo athi yena cha ngiyama la lento sebayisebenzisa kakhulu umabhebeza abosisi laba abathengisayo lapha estradini bayisebenzisa kakhulu ngoba umuntu wesilisa nakangene la kuphuzwe khona lento akudlalwa baba ubuyela khona shothi ushiya umuntu endlini ebuyele khona awuzweke uvele ashiye lo mama endlini aqonde lapha phela lapha kuyashisa lapha indlu encane phela ilona akanasikhathi ukuthi udliwe kayi10 kanye akabadli ubuyisa lendlu ibe incane kungena kusetshenzwe asikufisi ukuthi kube wonke umuntu lento ayithathe zikhona indlela kunemithi esicupha ngayo nayi lento abantu abaningi abayibalekela angithi umkhulu nakulotsholwana ngesikhathi sokulobola kuye kuthiwa na umbhede gibela wona wesilisa na umshadikazi bagibela kodwa mandulo bebathatha bavalele ekamereni kuthiwa yenzani lento bekuthathwa leya nyongo yembuzi bacathazwa indaweni ethizeni bangithi bathi bashona khona bengeziwe ngaphandle kuphela manje seyenziwa lapha ngaphandle kuphela kabi lokho ngoba manje niyawubulala lo mshado benziseni lesiko lalabantu labaqhamuka khona thina le nduku siyayihlanganisa siyabathatha bodela unina emshadweni wangena emshadweni uyamdela unina ubaba umama uyamdela unina kufanele le nduku ingene le nduku ichaza kona lokumshado wala ekhaya kufuneka kunenduku efuneka izwe kunemigano efuneka ingene la kunemithi efuneka sihlanganise bese sesithatha le yanyongo le yambuzi sicathaze lo silisa sicathaze lo wesifazane sivusane sivusa lo mshado ngikuzwa kahle uyazi usukuthinte konke njengamanje ngifuna ukuthi singaqale sidlulele kumabhebeza ngoba umabhebeza siyawazi thina ngicabanga esikhulile siwazi ngokuthi sasiyibone sithi abantu besifazane ngoba ngiyakhumbula ekutheni ukuthi kwakhulumela ekutheni ukuthi mawuphuza usefisisi ngoba uthola ukuthi ubonile kuthiwa uboneni lapho hey ungakhulumi lezi ingane ezidlalele kule ndlu le aniqoshe lezi ingane zakamakhelwane yeyibona siqoshweke nathi sigijime siyobona sithi hey sibone into ekuthiwa hey
nihambe niqoqe imizi yabo izinto zasemizini nabantu enizibonile nithelwe induku ukuthi la ekhaya into moyiboneka amakhelwane ungafiki uzoyixoxa la ekhaya ngoba uzohamba uyixoxa emzini yabantu ngoba sasibona ngebhakede thizeni mhlawumbe elokho elinento ekhukhumela sikhonjiswa mhlawumbe izingane zakhona uyayibona lona sengifuna ukubuya lapho ke ekuthenini ukuthi ubungozi bukaMabhebeza ibuphi ingakho ingani uthi wena uze ubasefele wena uqobo ngoba ngezwe kuthiwa fanele usefisise uMabhebeza uma usebenzisa mkhulu na ungaba nephutha ungamsefanga noma uthathe mawala lento lento inobungozi obuthi uyaya emathuneni uyahamba baba hey uzothwala inhlabathi ngesifuba lento mkhulu njengoba ukukhula la ebhakedeni ngala iswini izoyenza njalo nangayisefile omunye umuntu angathi hayi manje lento ngiyayibona inkulu ngiyakwazi ukuyisefa hey incane lento incane lokuncane ngifake emanzini namhlanje ngiyihlambulule ivuke seyilobhonzi kuphele izinyanga ezintathu sekile sandla kusho ukuthi emzimbeni wakho kuzoyenzakalani wena kahle naso ufuna ukuyifaka la emzimbeni wakho ufuna ukufa manje thina ke ngoba kunamakhehla sifundisa lento nangiyithatha mina ngaqala ngafuna ulwazi olukhulu kakhulu ngafuna ukuthi into ephelele ungaze ngithathe into ngiyifake emsamo kanti izoncaka lento lelikhehla lathi kahle lo Mabhebeza naso uthatha lelihlwili lakhona ulufaka kulokudla ulakha idliso usuke kahle ufuna uqonda ukuchitha impilo yomuntu kodwa ufuna ukuyiqeda kancane angithi uyabona but thina siyazi ngokuthi ubungozi bayo ulihlwili leli la ngene esiswini sakho hayi sakhukumali noma udokotela ngathi hey kukhukhumale ngapha lo muntu ufuna simoperate ngapha unamanga lento esaceda ukuyikhipha ngakho ivufuke ngapha angithi ayidla uyabona manje lento ayidli kuphela legazi ngiyala emsipheni wakho ikhala umsipha iwufundisa ukuthi sekwenziwani ingena kule mithambo yakho imunye lonke leligazi ngoba iyalithanda igazi nesemzimbeni ikabi na injalo number 2 ifana nokuthi umuntu nakafike la ekhaya nasimakhele athi yena ufuna umcebo ukuthi kuba phezulu ngiye ngithi mina cha ithi kunayo into yakhona la ekhaya kodwa ubuyi la kumina lento mina uMabhebeza ngiyakwazi ukuthi ngisakhe isigubhu bese ngimfake phakathi ngimfaka phakathi sengiyakupha ke lento seyidlulile ilevel yobudlozi out out ayisekho la ntombeni ayisekho la noma sengiyokwakhe once ngamthatha ngadicide kumfaka phakathi kwesigubhu sengiyaphuma kulomnyango sefuna ngiyoyenza entabeni sengishintsha usiko layo ngoba manje lento le seyizodla isitho sakho sangaphansi wesilisa wesifazane kuyafana number 2 ngawuphinda uzale ngoba wena njalo ufuneke uhambe uyobhadala lapha kulesa sigubhu sakho ukuze lo mcebo lobugijima ungene njalo ngoba ngiyizwa le ndaba yesigubhu isigubhu ngifuna singene kuyona amasiqeda le emngozini ba yingakho shuthi wena ukhetha ukuthi kube uwe njengodokotela obacofelayo yebo into engiyikhethiswa ukuthi ibe yimini oyenzayo lento kunomuntu ofuna ukulungisa lesimo abhekane naso simnika yona ngiyakusefela ngikunika into engakuze ube neattachment naye uphuza uhambe bese ngithi mina ke kuneyindlela naso umthatha esengizokubonisa ukuthi uMabhebeza akasebenza ukulungisa kuphela irelationship kuneyindlela azenza uMabhebeza ukuthi uphile ake sibuye kule address uyithinta njengamanje eyesigubhu eyesigubhu uMabhebeza uyathathwa yini indoda uyathathwa yini umuntu wesifazane wawubuza kahle mkhulu uMabhebeza uthathwa ubulili bobubili kuya ngokuthi nje wena ufuna ukwenzani ngayo mina mawufika la umuntu wesilisa uthi ufuna uMabhebeza ufuna ukumsebenzisa ngiyekuhlalisa phansi ngithi wena wesilisa uyasebenza nakuwe uwesilisa ngikubekele kahle phansi ukuthi uMabhebeza na indlela ewenza ukuthi uwesilisa ungafani nowesifazane owesilisa siyamtshela ugeza ngawo nakasona owesifazane siyamtshela ukuthi wena uyamphuza angithi uyabona kuhlukile lo wesifazane afanele aphuze lo wesilisa afanele ageze so kokubili kuyadosa kodwa emandleni wawo lo wesifazane uyohlele namandla
ngoba umabhebeza kulaba besifazane kuvele kuyiqiniso ukuthi uyaphusha akamoshi isikhathi. Abantu besilisa kunezinto abasaba ukuzenza noma abayithathela phasi. Bayithathela phasi bathi ngayisebenzela kithi kanti lento inamandla kububili ubulili. Owesilisa lento iyamkhahlelela ngendlela afisa ngayo. Owesifazane iyamkhahlelela ngendlela afisa ngayo futhi ngokulingana. Injalo mkhulu. Ngizwe kahle mkhulu, ungathini kubantu njengamanje sesizodlula kumabhebeza usuphetha nje ekutheni ukuthi umabhebeza abantu abawufisayo ngokwengcebo akube abantu abafisa yipi ingcebo noma asebenima bethola leyo nhlobo lengcebo ke abayifisayo ke labo bantu imigomo nemibandela enzima ngaba yipi? Alright mkhulu, uqala nje la sithi ofisayo ukuthatha umabhebeza umuntu onjani, umuntu onebusiness le car wash, umuntu osestradini o salesman, umuntu one tuck shop, umuntu one tavern, abantu abathengisa ucash ozokwazi ukuthola ngesandla. Trading. Trading leyo iyesandla. Leyesandla. As long as uthengisa something uzokwazi ukuthi lento inike omunye umuntu umabhebeza uma la isandleni sakho. Alekelele wena. Ngoba umabhebeza ufuna into ebambekayo. Umabhebeza into eyedlozi lento. Ikholo lekutheni lento iyibone. Wena ufuna ukungithengisela ini? Umabhebeza ufuna ukuthi ashintshele image yakho, ashintshele lizwi lakho ukuthi na ukhulumisa lento oyithu uyithengisa. Umabhebeza wenza ukuthi lo muntu okhuluma naye ezwe wena ukuthi uthini. So umabhebeza uyakwazi ukuthi alekelele lento yakho, ulekelela leli business lisukumele phambili. Umabhebeza ufuna ukwenza ipresentation yakho ibe better. Wena ozobukhuluma but yena wenza lobumnandi. Ukuthi wenza lobumnandi kulo muntu ukuthi lo muntu evele into iphila. Angithi uyayiva ke. Ufuna ukuthi umabhebeza ufuna ukuthi akangishele man. Kodwa ngithi ngiyoshela la. Umabhebeza uzowenza ukuthi uqonywe la. Angithi uyabona into enjalo omkhulu. Ayisimuvaleli futhi nomngoma. Asingamvaleli umngoma, asingamvaleli umuntu okhulekayo. Omunye umuntu uzothi lento inamanyala. Cha. Wena onamanyala. Hayo nayinamanyala. Wena futhi ofikile wazolanda umabhebeza. Uyithola ihlelele. Beyihlalele la ekhaya. Wena unamanyala. Wena ungela endlini ucakekile. Thina sizolekelela ucakeka kwakho. Lento le sifuna kakhulu abantu abagezwe kakhulu. Yabona izangoma eseyigezwe seyikhathele nazo. Asafisa ukugezwa. Lento ilungisa ledlozi. Lento into yasemanzini le. Lento into yaselwandle. Ifutha lolwandle. Abantu basemanzini umndawo bayayazi lento. Ukuthi lento ufika uyisefu uyibuyise ngapha ukhamba lakho ledlozi. Shaya igobongo lakho, ushaya igobongo lakho lisukumise ulidlo ugeze ngalo, idlozi libuya hlala phansi la ekhaya. Finish and hlala. Ngifuna ungizwe kahle mkhulu. Ngithi ulento uyayisefa. Ufaka ikhamba lakho ledlozi. Ushaye lento, ukhulumise ledlozi lakho ukuthi wena wangahlupheka ukhona, ukhamse kuphi. Lento ixoxe lamadlozi wakho wabuyisela ekhaya. Awuzokwazi ukukhuluma inkinga yawo la ekhaya. Lento ilungisa lobudlozi buvule kumsamo usebenze finish and akekho umuntu ozothi la akasiza kahle. Iziningi indlela zomcebo sizenzayo. Kodwa sikufuna la umuntu othi yena ngisafuna into eneqiniso. Ngifuna into ene straight, ngifuna into enganabungozi. Ngifuna into engeke izolobe ingidaka nase ngingasayinakanga cha. Le wayifaka ekhayeni lakho ngikutshela straight mina ukuthi le nto ayinabungozi. Wena ofuna kuyinaka. Njengoba uzala umntwana ekhaya, umnakile. Umntwana wakho umnaka ngisho na 50 years. Umzala na 0, awufika ku 50, umnakile. Kodwa na uthathe lento wona ufuna ukunaka 2 weeks uyeke. Kanjani? Angeke uzuthi uqashwe kamlungu. Uye kulomsebenzi expect ukuthi umlungu akubhadale. Angeke akubhadale nomlungu. Lento uyithathe njengomsebenzi. Lento uyithathe njengento yakho ekulekelelayo. Umuntu okulekelelayo ngeke uzumshenga phandle. Ngizokala. Lento ekulekelelayo sebenzisana nayo.
nizokwazi ukuthi niyofike kuphumeleleni. Okay. Ukwathinta isiqupho kancane khona igama okwathinta lesiqupho wase ubaleka kulona ngenkathi ukhuluma emagameni oke ubale izinto. Isiqupho unaso la ekhaya. Isiqupho sikhona mkhulu la ekhaya zintathu futhi. Iqupho esisebenzisa la ekhaya. Ukubala iqupho nje khona soya ngasemabhitheleni. Isiqupho sala ekhaya sokuqala ukuthi umfazi akabe umfazi. Indoda ayibe indoda. Sekukabi ilelizwe selikabi. Sesiqupha indoda nomfazi. Asisathi manje isiqupho yedwa. Ngoba manje nasiqupho yedwa kuthiwa siyabandlulula. Siqupha kokubili. Alright, nangu wesifazane ophingayo. Nangu wesifazana banendoda abathembisene. La induke engiyenzayo mina ke mkhulu, isiqupho sala ekhaya sokuqala. Ngenza ukuthi le ndoda nayingena kulo mfazi. Lo mfazi nakaqala aqala ukuthi ufuna ukuphuma noma lo mfazi nakashelwa omnye wesilisa, lo mfazi uvuka amandla. Lesiqupho lesi ake sibuyele kudala. Angithi intombi nayincane naseyiqala iphuma impuphu sayimntombini. Obogogo bekathi lo muntu akavala azovula ngo21. Abafana ngabathanda ngabafuni bazomvula ngo21. Lento isasebenza. Nethi thina siguqulile. Sifuna ukuthi manje iphenduke ukuthi lo wesifazana nakangena owesilisa akevele wesilisa. Manje lesiqupho number 1 into enhle ngaso lo wesilisa ongene kulo wesifazana nalo wesilisa sebambekile. Ukuthi noma sisigcaba ngapha nalo wesilisa ubambekile. Lento ibagcina bobabili. Khumbula ukuthi isiqupho lesi yisiqupho esenza ukuthi abantu abangacedi ubudlelwane. Asingabulala ubudlelwane. Bese nazi ezimbili iqupho. Lana siyakhetha ngoba vele emhlabeni abantu bayalimazana. Emhlabeni abantu bayalimazana. Nangu wesilisa uthi wamunkosikazi ayisengigile kakhulu. Angisazi ngenze njani. Mina lo osifazane siyamcupha wesilisa amngene. Nakazongena enye indoda ungivela emaperiodini. Yini somenza ukuthi emaperiodini? Kunento yalo sifazane esizoyithatha. Esizomtshela lo wesilisa ukuthi yiphathi. Uze nayo la ekhaya. Uzokwazi ukuthi sikwenza ukuthi. Ebese uhamba uyengena kulo wesifazane. Uzokwazi na ufike kulo wesifazane nanengena na umngenile wena ku right sesiyavala. Ngalento oyiphathile wale wakuphi wesifazane. Bese kuyavaleka. Bese athi lo wesifazane mina ngisizakala kanjani kuloko? Ngithi mina hayi wena wesifazane angisho ijoke yehlayo. Sifuna yona bhuti. Cela ukuthi mina ningilethele la ijoke kababa le. Kunento efuna ngiyenze lapha. Engizofuna ngicuphe kancane. Engenzela ukuthi ke lo wesilisa nawe ungena ngalo wesifazane bese lo mpipuwe. Mayiphuma ngaphandle uyaba umpipi kodwa makuya ngokuthi uyabuya uzongena la lime la kangena la ekhaya iChristmas. Uvuke inkonzo iye phambili. Kodwa nakalapha ngaphandle funeke liwe. Angithi lo wesifazane yena makazongena uvela emaperiodini. Lo wesilisa kufanele liwe. So kokubili nakhona futhi kuyasizana just ukuthi phela ngeke uziwazi ukuthi kuzoza abaningi abangakanani abafuna lelipilisi. Nalike elikabi elibhekane nje nabantu besifazane. Elikabi umuntu wesifazane siyakwazi ukuthi simcuphe kabi. Ukuthi wena wesifazane awukwazi ngathi sowuthethwe ngoba kufanele silikhuluma iqiniso. Angeke abafazi babavuke balobola amadoda. Kube indoda evuka yolobola. Finish enhlahla. Akunayithi ukuthi uzomfazi ozidliwa indoda. Akwenzeki lokho. Asimlungise wesifazane. Asimlungise wesifazane, owesifazane ugeza la endlini, aphuma muhle, abheke emoli. Khumbula ukuthi uzobheka emoli naseniqabeni. Uzoba muhle afune ayobonwa ngaphandle naseniqabeni. Wena wothi lo unkosikazi wami, lo wasekhaya. Mina ngavela valo ekhaya. Lo wesifazane ufuneka nakaye emoli. Noma bukwa yenye indoda noma shelana nale ndoda le. Funa le ndoda nayicala imshele nabaqala babambana ngezandla. Funa lo wesifazana amstruggle leso sikhathi. Leso sikhathi lapha emoli funeka kuvuza igazi. Angisho kube ngasisikhathi sakhe sokuya khona. Funeka ashone khona phansi. Number 2, nako funeka kwenzeke. Funeka lento imbambe kanjeni. Funeka nakaqala athi uyashelwa. Funeka at same time avela friend zone lo muntu omshelayo. Funeka jike lento. Nayinto esiyibalekayo, funeka bangabambani ngezandla. Lo mjuluko lo la unamanye amandla.
Afana nomjuluko lokwenzeka la esibhonweni. Yeah. Ngoba yonke into esizokwenza yona sizokucupha ngayo kunento esizoyenza la esibhonweni kuwena. Ukuthi manje kufuneka kuqondane la. Labantu ababili ukhona ufuneka anyise omunye. Injalo nje mkhulu. Kuzwo kahle. Ngiyacabanga mbukelo wenethezeka esikukhulumile namhlanje ogculiseke kahle uDr Khehla. Kunjalo ngoba uthe ungenwe kwavuka ikhehla kuqala ngenkathi likhipha lomsebenzi kwasekuphakamaniso likazi sasekhaya komama okuyisona ngingakho izintomba zimbili la ekhaya zimbili ke izintomba ngibona namanzi ayageleza la ngaphakathi sekunempophoma ke khona la ngaphakathi yehla nje kuze kube kabili ifike phansi dokotela ucacise kuthena ukuthi usebenzelaphi abantu uma ubayalela abantu bamukelekile nabasuka kude wenza njani abantu mabekude befuna yonke lemsebenzi ifika kubona mkhulu ngisendaweni yaseDanotha eGauteng kula ngisebenzela khona abantu bonke abantu abasuka eKapa abantu abasuka eThekwini abantu abasuka eSwaziland abantu abaphesheya siyabasiza ingani sikwazi ukubasiza khumbula ukuthi into enokwenza nerelationship imithi yakhona ayikwazi ukuthi ingalima noma ungayithinta sengikhulumela ngani kwamaKorea noma umuntu la uKorea la khona noma bangenzani ngeke uze usheshule imali lo muntu uqondane nalento eniyoyenza kunokulala naphakathi la asikubeke nje straight kunalento enjalo la ngoba ngeke lo muntu phela uthi nawufike lapha ePep noma ufika la kuhambiswa khona lemali lapho sengishela ukuthi noma bona bangasuka ekhaya balalele ezendlini angawubalawula abantu so sengishela ukuthi le nduku le nasikwakhele yona iyakwazi ukuthi ihambe ifike kuwe kahle futhi isebenzele into esingakwazi ukuthi sikukhoriyelena umabhebeza ufuna wena ufuna uze la ngoma uzokwazi ukuyithwala lento nemiyalelo yakhona iphelele ngekubonisa yona injengoba injalo le nto leyo angifuni baningi abafona bathi bafuna sibakhoriyele angikwazi ngakhoriya lento ngizoyitshela ngithini ngiyoyitshela yona ngithi uyaphuma manje uyakazibani ngithi uyakaphepha uzoke kaphepha uyokomunye uphepha omunye uphepha ukukhulume naye ukukhuluma ayikhulumiseki lento ayihlangani kodwa into ehlanganayo asikhulume nje ukuthi na ufuna isicupho somuntu wakho hayi siyakuthumelela sikunike nemiyalelo yakhona ufone futhi ulobo ukhohliwe sikutshela ukuthi sowucala la wenzeka so khumbula ukuthi lento into yokulungisa akufani negroup akufani nemithi yokuhlambulula kuhlukile manje into ekwazi ukuhamba kodwa umuntu nakafuna ukulashwa sicu sakhe ufuna afike la ekhaya uqedele inamba otholakala kuyona ithi inamba engitholela kuyona 067 400 5978 067 5978 iyakhona ku WhatsApp iyafika ku TikTok ukhehla lami ku Facebook umanikiniki siyabonga Dr Khehla kunjalo mbuke lapha ekhaya sibonge ukufika la ku Dr Khehla okuyena othe akasimeme namhlanje sibonga futhi nokuthi sibone ekutheni ukuthi indumba yakhe wayiqinisile yini mayithi hayi hlukene kabili nathi besifuna ukuyibonela ngamehlo ekutheni ukuthi lapha impela kume kanjalo ngoba ezinye zezinto sayigcina kudala sezingane ubanjwe ngoswazi ukuthi uboneni ngoba phela sasithanda ukungena amakamereni emzini abantu abadala bengeke mase siyaxoxa kodwa kulungile-ke igama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo kanti uhlelo iNethezeka TV ngumfuka Scopo Dilaya khala masoke intombi adonsa abayidonsela empahleni umphedlemane mama omkhulu kwizigaxa zibhodonga ngaphansi ongaphezulu thina gula ikhanda ngoba zonke intombi zilikhundula uhanda manda cije mamba cije umshololo ntombi zimbili enyeka ngingathinga seClermont noboni namajuba amabili eshaya ingoma phansi kwetaba ezulu khuluma kofu umkhotho odike nebe inde ngithumile lapho wafa mina ayiphindi ibonani